good years opposition Appiah Stadium ne gyina mu. We need justice for Appiah Stadium. Excellency, Mr. Nyame kama chemi hu da se one ma Appiah Stadium opposition a saa soro na gyina mu awon na gyina mu ye campaign ma wo no e be say gyina saa wonum abo wachi e na Ghana so ye ba Ghana ade be gyina bro kira kare say ba Ghana be ka mo ne me ba Ghana mo nchimi ntum no kra na me ka kire mo no Excellency John Dramani Mahama papa eja o da mesra wo sorry food da ye sumu Adwenepahene na me ka sa kire no ye campaign ma se betena so na tie Ghana fo asem me so me Ghana ni tie me so asem ne snow aye ato snow emu ena gyina ye campaign kese e de ma wo e support Ghana fo e change e bi mu adwene se me to aba ma wo e na wo ya Appiah Stadium dey ye papa Appiah Stadium e de be na wo ye no papa it de be na Appiah Stadium emra e be bu nkotodwe de be na Appiah Stadium emra e ma pa popo ho de be na Appiah Stadium e me hyehyia mo enkotokoto mo eye tam na so adwuma na wo ye no ma no so enya so faso enne papa se position ya wo de ma manfo yi Malik Basintali wo ya na de wo na adwuma Sami Jamfi so wo ya na de nipa dodo na anya omo de nto omo nyina no omo sabi omo sina ye Appiah Stadium ana ye ka so omo se no obi fa na CV mra no obi fa na CV wo ye supreme leader wo na aka se we nko ye adwuma we ya we ko ye de kwa ye Appiah Stadium entimi ma me patcho da bia papa ye sroud epa Adwenepahene ene de ba no boko eso watna so yibusumi mu a na ekọ busumi enu ayiri ni o yesrew e ma Ghana fo bi mu a won ko di Appiah Stadium achi e be gina mu ye be campaign ma wo eni ho yawo sa wo start ma Ghana fo bi mu di ho yawo de a wan hwe papa wan hwe awreho e na awreho ubedi bi but minim se wo odo na wo ma Appiah Stadium no enye odo a sabi o ye odo tra nipa bi e na pesa wo sai e Appiah Stadium e de kira wo but when take Ghana for asem and a man for so trim say over 4 years keke enye keke o because odo ba aye sharaf baby a ko bi aba no do achi o grupu no odo ba no utoni so do be ya da achi bi oba no so ba be de ba ba mampanyi anaba no benya position kese e wo Ghana papa se sia no after say over transfer 4 years akono a opese obusuafo eso enye de emedi Ghana konwa no so bi no o ma be ma o won tsa kufu ado they say why na be gyina ma esa campaign no back door amafo na edi watem now Appiah Stadium free way obi ni kwasa Appiah Stadium free kwana no free no all in the name of say mpese Mahama be mampanyini first no we aguei awom na egyina we ni abere ye pa ba wonu obuo ene odo a ye wo edema obuo na odo a ye nyama endi samanyukuo no awo we na me Adwenepahene me ne me yere ne me ma egyina mu campaign edema awo eti masa bi onipa bi start say ye bedi NDC party no ho yaw many people start say bi ye bedi His Excellency John Dramani Mahama ho yaw Appiah Stadium wa abrɛ ani achopa Appiah Stadium abrɛ ene we so le han na Appiah Stadium kwa no Mahama ba ye no dama no papa man adwuma no onye I beg no enough is enough ma Appiah Stadium adwuma no so a family man no timi nyesika no fa hwɛ na yere ne ma nye da be na person ba be hia no oba pesca fru ho hwe se osojafo ye ka sam so protocol no every hin na ba hin tam na hwe kofi buache o ko sha Appiah Stadium a o ko kire ho akire Appiah Stadium kofi buache ma di ho ya opa o kofi buache on se so asuba we na MPP fo IGP na open ya fama but Appiah Stadium and I kofi buache o ti ho adanse e His Excellency and the top on the trim adana akofi buache wunima me kawo ada Appiah Stadium ko sha Mahama a o ka say ye pobi ama Mahama be mampanya ye ntwa ne ti no enkoye onfa ne ti ento se bo si akon enya akyerema no kofi buache owie no ka say Mahama enfawo tema Mahama wi ni wie no kofi buache president gusu de kanfo na tamena wo kofi buache kura bai ka lasa wa ya na ye ba yo padodo na lasa wa ni hu omo so obi anya ne position 8 good years opposition Appiah Stadium ne gyina mu we need justice for Appiah Stadium so His Excellency Mr. Nyame kama chemi hu da se wa ma Appiah Stadium position a sa soro na gyina mu awo na gyina mu ye campaign ma wo e be se gyina sa wonum abo wachi e na Ghana so ye ba Ghana ade be gyina bro kira kire se ba Ghana be ka mo ne me ba Ghana mo nchimi ntum no kra na me ka kire mo no
me ba Ghana monche me Adwenepahene antum se me gina wom aye campaign ama wo abetena so na nipa koro no a se bi yede odo edi na chi abe campaign de ma wo aye Appiah Stadium me ya MPP ni o but na ma Appiah Stadium so na me Adwenepahene mbe gina wom aye campaign ede ma wo Mahama na ene afi na bi ma hunu sa Appiah Stadium onyo bia afi na ma fo sa Appiah Stadium onyo bia wo pere onya pere nwie Mahama sa wo pese Appiah Stadium onya pere ne de a mana dwuma so ma Appiah Stadium dwuma obegya se wo pere no oba papa because akora bia se kom de na o mana duane di a okodi na agoro e kom de Appiah Stadium Mahama mana duane ni na wo me no nkoda no nya wo hawo ese protocol ya ese a wo se ene ye ni kwasa Appiah Stadium e ba wo nchen ena ne ye kansem ena Appiah Stadium na sei papa enye sa se de ye be sia sole I demonstration de tia wo ye kana kwada kyerɛw me Adwenepahene me organize atie sika ma boys no mu di Appiah Stadium achi a wo de omani to Appiah Stadium so say sabio ene Malik Wasintali anya position enti ne Malik no boys na ka mo be how his excellency no omeko Malik wo omeko obonya dwane de edi ene boys no ha Appiah Stadium no omeko obonya dwane ye de eni because wangasa o man adwuma a o so ye a bo so be obonya sika ti da be na say Appiah Stadium aba be po acho acho po ba wo tempo na see season no ye mpamo no ni kwasa Appiah Stadium be wo eti Appiah Stadium hwe sabio enuma Appiah Stadium ye hwe ba bia ni kwasa Appiah Stadium ekokrompa no wo ko na busua ye se wiase nya da bia na sabio betete aduane sei e da se obi enum se wonye de woni kire nipa ne kwan a ono be fa so be ye de obi nyina aduane e de adi ti Mahama his excellency wo be ma panyini no hwe edin boni a wo ti wo Ghana edi Ghana fo e de to wo Appiah Stadium kwan ni pa be fa ena Mahama yemba po na oji udin edisi wo tedin fun a sabio Ghana for the to Appiah Stadium etin baaye da bia Mahama a na Appiah Stadium beji udin din pa esi wo ema NDC amanyoko no be ya akono ema obi tsam ya Adwenepahene nma busua tin be gira wo ebe ya campaign kase winter pa na ka she t-shirt NDC t-shirt o na ya nka se ginam ni ye campaign ene Appiah Stadium asedani ana ena na Appiah Stadium benwa wanga so party members ye mpamo no papa dwene wo ne wo yere ne wo ma ho because me say da achi bia wo ma eso ba pre e ma mpanyini say emre bi atwam wo busuafo wo pamo e be pre ye na ene wo so duru so no we your second time 8 years na ko position no wanga so no mu asem kire say time na ko ulusu wie no wo hu obia ekaka krabi na Ghana fo hunu se NDC Mahama beba no na obia we free Mahama satam no na obia ni ho omoto pa ahwi ene na person no ba won chen na so ma no problem management nye man position ye comes education chama wuntumi school be no koy school be na chama wuntumi koy so no ene na Ashanti regional ho nyina chama MPP manyoko no no da no the position sada ba manfo ye ka some say na education ye hia efi adwene mo dedication MPP dedication e rule Ghana say Ghana so mo so NDC for mo dedication be rule Ghana dia na Mahama ka to ba ma akwa ke ye Adwenepahene na me ka kiro ene ba ne boko ene munim ade Adwenepahene betimi aye se soja gu so a wan hwe a toilet kwantimi ko na ho ato ye mpese akonyo na obetra so no se bi oda awre ho betra akonya no so ma Appiah Stadium justice for Appiah Stadium man position na ono so no sabio brena wa breno ene nipa Appiah Stadium e converse omo mama to about them awo no sa nipa no so mo so hunu say Appiah Stadium anya position yesu a yekoso agwe ya Appiah Stadium so his excellency yes now ene de kwa so the supreme leader ye ba no boko ne ma Appiah Stadium position na Ghana fo nya na huru Ghana fo nya na say yes no Ghana fo nya say atwetwa Appiah Stadium Ghana fo nya Santa Person bra yin na o papa e de be na wunya aye man bibi na person so kokoduru ba bia se de ye peja obi bag no ono ye peja ne bag ono na peja ne bag papa ma oba no position e me so le nyina wo so se so le nyina wo so a awomo na gugu no this is just the beginning ba o say so ya kuma to yam na se so ni je si edi wachi abrɛ ye campaign de ma wo enya odo bi de ma wo dia ene ma Appiah Stadium position
saa kwasampanyin small boy na obeto ye saa kwasa video no se mo be tete saa ansam no dia no me asa akwa na ba no so no ono ni ba bi da o da obi nchen obi manchoa ene ye so osoma no koye we but ewiase ye say sabio udokotokodu a jam ho na da che kom de wa why dey ukoto so a onya bi adi edin aya Adwenepahene his excellency we aya Adwenepahene na mekasa no awo we ya na ejina mu ene the pastor no aya the ato aya sabe jina ye say justice for Appiah Stadium my boys and sole demonstration entiawo because nipa na mo position and mo position na ma we this no satan ye campaign gidigidi no na mo nyina ba yo ba beginning na sabi grassroots for abrɛ no ye hu obi a wo Appiah Stadium sate enye ne ba bi Appiah Stadium ko wura nsu ase nyina na mo ni ho why na timi ka kire wo say edu ade mu odin a na ukuhia nipa moja chaniti na onyina o se bo si akon na fo nti eja akyerema na benya se position hwan ya Appiah Stadium etine wa ma Appiah Stadium beg wo na ase ene wa ma police for pama Appiah Stadium ene wa ma asoja for bo Appiah Stadium ana ene wa ma nipa twetwe Appiah Stadium wa ma Ghana for sra Appiah Stadium papa wan ho ya sa twetwe na se de ni nyina no later better na ba so yem pese better na ba so ti ma Appiah Stadium position na obi akoma ntoniam 3000 age we dey come so yasene so e promo code Adwenepahene bogu mu refa send discount from no fa ko Ghana abenya discount and as for enterprise we okay the amount destiny friends still trusts as aboard down so amount data cement Ray Ibrahim ama mpa cement na fancy die na daach whether Adwenepahene say TikTok, YouTube, Facebook be a Becky TV Adwenepahene TV boy Appiah Stadium unyame akoku amount Ghana for esme kafa ho nya omo ye nyina ya ho ya na his excellency obey na djuma wa ye na djuma dia oh slow way fire